पुराय पोरण्या गोंयचो वाठार हे दायज स्थळ म्हणून घोषित करपाची मागणी इतिहास अभ्यासक आणि समाज वावुरप्यांनी केला. युनेस्को जागतिक दायज स्थळ म्हणून सूचीबद्ध आशिल्ल्या पोरण्या गोंयचो वाठार भविष्यात सुरक्षीत उरपाक जाय. ह्या खातीर पोरण्या गोंयच्या बेकायदेशीर बांदकामाचेर कारवाय करप, प्रस्तावित बायगिणी कोयर प्रकल्प रद्द करप, दायज स्मारकां कायदेशीर करप आणि शाश्वत पर्यटनाक चालना दिवपा खातीरची मागणी इतिहास अभ्यासक प्रज्वल साखरदांडे आणि समाज वावुरप्यांनी सांस्कृतिक मंत्रालयाक पत्र बरोवन केला. So there is old Goa on top and there is old Goa down. सकल 7 churches are UNESCO listed World Heritage churches and convents. Plus state listed churches असा, आर्क्स असा, आर्क्स ऑफ कन्सेप्शन असा, वायसरॉय असा, आदिलशाह पॅलेसीचे फोर्ट वॉल क्लियरली असा, आदिलशाह पॅलेस साइट असा. प्लस थंय कदंबा इरा ते पोर्तुगीजांचे देऊळ मोडिल्ले ते कदंबा इराचे टेम्पल असा, ताजे कदंबा लायन असा, ताजे गॉड्स अँड गॉडेसेस असा. सो अशे कितलेशो साबार आर्सनल आणि कितें कितें ओल्ड गोवा आसा पळय, एव्हरी प्लेस इफ यू डीग ना यू विल फायंड हिस्ट्री ओवर दॅट. सो सच अन इम्पॉर्टंट इंटरनॅशनली रिनाउंड हेरिटेज साइट, UNESCO listed, may be delisted if these agencies which are supposed to look into it. ASI's job is they are paid to look after that. The state archaeology is paid to look after that. We are public spirited citizens. We feel the concern for history and heritage. That is why we are fighting. But they right opposite the office of the ASI, a bungalow is coming, a illegal bungalow. With the blessings of the central government, what is happening in Old Goa? Old Goa is totally violated, and not only in Old Goa, all over, right from Pedne to Kankon, this violations of natural, cultural, and historical heritage is taking place, and that is why we are agitated, we are upset. Lot of andolans have already taken place. Now we have written under the leadership of Elvis Bab, we have written to the Central Ministry of Culture, and we hope that they will take cognizance of our complaint and act upon it. ओल्ड गोवा आसा ती आख्खी ओल्ड गोवा वयर सकल धरून एक आख्खी हेरिटेज साइट म्हणून डिक्लेअर जावची. अनप्रोटेक्टेड जे मॉन्युमेंट आसा, अनप्रोटेक्टेड साइट्स आसा, इवन आता ताणें सांगला हातखात्रो खांबो तो सुद्धा प्रोटेक्टेड ना, ताका कांय लिगल प्रोटेक्शन ना, ते सगळें हाडचें. मागीर एक कॉम्प्रिहेन्सिव्ह मास्टर प्लॅन करचो, हेरिटेज बायलॉज करचे, कित्याक एक्ट सांगता आर्किओलॉजिकल मॉन्युमेंट्स अँड एन्शियंट साइट्स रिमेन्स एक्ट, हो जो भारताचो कायदो आसा ते सांगता हेरिटेज साइट करचे म्हणून, बायलॉज करचे म्हणून. इलिगल कन्स्ट्रक्शन एंड एनक्रोचमेंट बंद करचे, सस्टेनेबल टुरिझम प्लॅन करचो, आणि अवेअरनेस वाडोवची, लोकल कम्युनिटीजांक सेन्सिटायज करचे, तांकां कितें हितूंतल्यान फायदो आसा सस्टेनेबल टुरिझमांतल्यान तांकां सेन्सिटायज करचे, आणि गार्बेज प्लांट काडचे थंयचे, आणि अनप्रोटेक्टेड जे आसा तांकां सायटींक प्रोटेक्शन मेळचें. हे आमचे डिमांड आमी सह्या करून तांकां गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाक सेक्रेटरीक धाडला. गौरेश गांवकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.